RB Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha Konsekar Bengaluru News Channel kelang pre serang dua orang dapat kadang pajak lo kado non ini kira bangkil ada kelak hai kura dua bagori konsensi akang arlu ada songron terang arong si di itu lo kopi posisi ini ada kan kongri na koklon he bangkil apa lo ada dua bagori yang kangalong kecengsi lo jadi tunggu tengah long tengah long tadi tuh api bangku sonde tapi ini tuh kecil itu ada bangke kecengsi lo rong along ningkan paro kecok nanti ningkan paro sar kecok aju beli kita lo pakai lada kecengsi si kusini itu tengah long ada dua bagori yang kangal bangke masih lada ningkan paro isi aju beli kita lo nalong kecengsi ningkan masih ada keceng lo upload nanti lada ningkan paro krisel kebrai korang tang ni pai tropen pineng suri kreni ni korang trop tang cikluri pai trok ani yang pengsi alang itu ningkan paro kecok aju beli talon pon tapi nampak deh ningkan paro kecok angbong komat masih ada bang so arong sar kecoma tapi nampak deh lada karong sar kecok konat arong pensi alang itu kedoceng mah mati lada si dutipa tapi nampak deh pini lada so sar kecok ningkan paro aju beli coklat pen don kuando tapi nampak deh pini lah sob aja mereka talon jalong kecedang ningkan masih kasih kecedang pon dulu tapi nampak deh hal ningkan paru krisel kepeng korap ho ningkan pen non tu suri nang korap trok ningkan abang sar kecil mate rong asar kumbala bang pulo agak tu kau biang to dalam kecini Japan nilai tu adimak longan hubri dulu lah pengen faida kelas sapen karbeng longan ada pan nilai tu nampak lang punji pan saya adimak longan hubri dulu lah pengen pas time Abang soja megalong kasi kacedang along kacerap kacetodun rong isi kacerap kacetom bala bena pada akap kete gidin bete akerap kehang pon bate kerap long pon to akadok be ang to kacini Japan sini adimak longan hui dun pola pen pada bela dak rong group asar tem bela pen ke the ke dinga tum pen lam the arju pon pon akadok be ang to lam kacini Japan alang tu lam thele nona bangke arju pon rat han kilo kacini kalom Aprang si nili pinani tum songron arong along 1925 pen 1926 an haram terang pen angthun bang bom sate terang apen non romance terang lapuan apen hok per mangke ram terang lapen sam terang atum korti bahini si hatu kudong pen bang lo wang pen dak rong nang seng lo la so puthak nili the ni yedam dia prang la dak hok per bang dwar baguri pherang kia butung atum nangli tum la anak kam ki ong same ni tum nangli tum phan na chu pha pen na tum ke bang the nang ji tong lun the la pen ni tum phan ko pia posi pi la so ningkan baru kicok Jubli mati jaimek pada nangkok mah puna jo hapen ke wang thek pot lapen lam lu nangka ju thek pot nili theti ni je prang nang li tu phan pina songron arong ningkan pharo ke chok akadom nang paji eklo kadom aji moi eku nukwa gote songron gaon jitiani ke পাহাৰৰ টকোডঙৰ পৰা আমাৰ ইয়াত দাইহৰি সংগ্ৰাণ গাঁও নামি আহিছে সেইটো গাঁও প্ৰথম গঠন কৰিছে দুইজন কোকাই ভাই ৰাম তেৰাং আৰু শ্যাম তেৰাং তেওঁলোকে 1925 পৰা গঠন কৰি পেলাই আজি 2026 লৈকে 100 বছৰ পূৰণ কৰিছে সেই গতিকে সেই বিষয় লৈ মই আপোনালোকক এক দুখাৰ নোকোৱা গাতে মই দুৱাৰ বাগৰিত হেৰাংকে আবুন্তুঙত মোৰ আন্তৰিক নমস্কাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নমস্কাৰ কাৰ্ডম নিনি ধেনি বাত কেনি যাম কাংতুং লাপেল দাদা সংৰণ ৰং হা 1925 পেন 2026 আন ৰং নাকে সিং rong agang bulan ngai cucing ram terang halo sam terang lapen ram terang lapen sam terang la tum korti ti bahani si la sorong nang seng lo na son se bang bom ram terang asumara tum bang fido
akleng si 60 terang lalang ligera sorong long agang buralo apiso lake kalitang kareng rong hangpi adun thu langming terang apiso tihi rong hangpi la sondak thaksi himari terang apiso kace bongkarong pipi adun thu ake bisi ne tum karbiang long long second time karbiang long disi konser nang mandat pen MDC ki mandan bang itum kacing hon nai apusar sing not terang alang lepiso karlitang kadom rong harpi lapente rohili la sondak thaksi lanon asumar ke doan aphan mane ningkan pharo ke choka jubli lason girja hemrong char hemrong talon bom la sitame je rong ke talon le pilang theglong le lang mane talon la meme sita pini ason rong berong thak rong asar rubasar sorgari sorgaman hang et ke thegiding hang et avelang bima talon ang ko mapte etum energy long sitame je obe ke thamang ke tarli jong si jini nai talon le pulang de mo visa le pusa ang thon chi ne dat mo la so mo si ni dum talon nang kok lo athema non an ke ang thon ke bang jira teng ram terang 60 terang bronzon terang non ki khibom romes terang an ke obe pili lo la si la so ang thona bi chi nang bu si ni tum ka talon lo la pen non hedjong 2017 ni kansi da prang ni tum rap tara dong lang tu terang man ni tum alang tum ke chuning riate rong ke seng ye ban ni tum ja kong pilo la si ke cheng ako ke ram terang la pen sam terang si rong seng ra gap la alang ni sumar himari terang ahom terang sing terang fular terang lapuson ang thun nang bom si pini songron rong si tame romes terang si sar cholo lapen ke ni to ko rong pitilo ta dong lang tuk terang tame pundit terang si sar cholo la tum si tame ha ke tam tang ifu sar bi sar pe kle mateng misen mi et pen la sorong long ke charu ke chalot ke pata la lang tum handa ni choro re ne alang ni tum tame ni la rong ni arong apar pe lo non ke bang yani tame lang tum ing samjin pen la sorong long ke chari ke chalok thegi rong be rong thak don rapure ke don rong asar rubasar ke don sorkari sorman ke don ke the ke ding tum ke don tume mi apen ke chari ke chalok thegi ba alang li tum phasme li chuning ri par pe lo Atang ke ladak bang tum sorong terang rong iningan ke donan bak to ini nonan ke ni tum hak ke seng cheng pen abinang bangan tum misa pe mela don bharu ja don pe toksian do kokla la pen ni tum rong pen sar ke chu dai don chok an ni tum sar pitang la suang bong ni di sob amen pam mere la ha hore ang lang teng lek therong la son dak se sapa pani sar kiri rong la pen ni tum ke chini do na teng pulang ta ha hamrean kang jer terona rong la pen non hala nang le tum rong arai lo ala lukhiram terona lukham tum singnara rong bapuram na tum rong pena ta dak se sar ke chukuli tum ajulong nasi non si tame hokper bangeli tuma songron ari kong avelo si tame ha je churo bing nala tum hori jan lang teng lik herong ke itum pusar songron ari kong bilang lai to na bi pithe ko taneli churo par pik la lai tum ha Atang ke labang so ningkan pharo isi ke jok ajai mek along nang so song do ma la mane tum nak kecirap du la pusong do ma ke thegi ding ke the ding tum ni tum manang kira mala itu mayem sar education lapen BLC teacher hala pu Vincent Rong hang itu masih CM sar son si tame lapen dak ni tum amuma tum sar song terang hala pu nili supu mitang mala songja terang Suresh terang hala pu Rukasen terang la son dak thakri mane ke amen pu edu ne delo mane ingti mane birik mane ke alu dali la sona cerap dun dupik na sini tum pendel ke pacun kali jalan tum nang cerap citu dun masih ini tum pacun thek lu jalan tum anda choro patik lo je e gaon
যে এতিয়া নাকি রাম তেরাং আর শ্যাম তেরাং দুইজন ককাই ভাই আমার ড্রাইভারের ওপৰত তাৰাৰঙৰ পৰা নামি আহি এই গাঁও আহিছোঁ আৰু ইয়াতে তেওঁলোকে গাঁও গঠন কৰিছোঁ ইয়াতে বসবাস কৰিছোঁ ৰাম তেৰাং আৰু শ্যাম তেৰাং মানে এওঁলোকে কথা বতৰা পাতি এই গাঁও গঠন কৰিছোঁ তেনেকৈ আহি কাৰণে প্ৰথম অৱস্থাত ৰাম তেৰাং গাঁওবুঢ়া আছিলে তাৰপাছত সাৰ্থী তেৰাং তাৰপাছত বনচন তেৰাং তাৰপাছত এতিয়া চলি থকাত ৰমেশ তেৰাং আৰু এই কেইবছৰমান প্ৰায় 3 বছৰ 4 বছৰমান হৈছে আগত আমি একেলগত থকা তাৰাৰং লাংটুক তেওঁ আমি গাঁও দিয়া হ'ল এতিয়া সেইটো গাঁও তাৰাৰং পণ্ডিত তেৰাঙে চলাই আছে তেওঁলোকে ৰমেশ তেৰাং আৰু পণ্ডিত তেৰাং এই দুটা গাঁও ভালকৈ চলাই যোৱাৰ কাৰণে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ নিদিয়াকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ সেইটোৱে তেওঁলোকক দুজনক আৰু সেই দুটা গাঁও যিমানটো একেলগত আছে যিটো নেকি বসবাস কৰিছে তেওঁলোকক মই নমস্কাৰ জনাই অন্তৰৰ পৰা মই তেওঁলোকক মানে ধন্যবাদ দি পেলাই মই ইমান ক'বলৈ নগৈ আজি এই 100 বছৰ চেণ্টেনেৰী জুবিলি বিনিলাকে তালন ningkan pharo isi songronarong ha ram terang pen non 2026 an centenary jubili alang litum kedam tang agang bura pen non ke cari mom la rong ni agang bura romes terang pundit terang tumhan ni aklong pen churusi ladak dora pet la rong ni ro sorkari sarkam nonta nili churusi nam jelansi ington kawlo karom Puluni ahi chialong bisnoram timungaphan truck kapitong te kang penajok ahematum kisung kachitong na. Kai kia porta towar pi damji pulote ipie prang chilang etpensi towar parnangji. Kali pulote kisung ketan chitong nang kok te. Sonsi pini thang ni phai truck ningkan suri hinira inkoira truck arni anarlo chitim por phai krihini apor malok loring tepi police outpost ke parlo puluni ahi chialong amat inut arta ningkan truck kep bisnoram timungaphan truck thepo patong tikang phitlo lapen arong lake phuluni ba chokrong phar aro amekar bisnoram timungaphan pusi pangthekdo truck ke patong tikang ahir ingtang rak anapot si timung hem ahem tunatum kisung chetong nanglo ketong long pop athe bisnoram timungabang amina scooty pen to war ke parchi pua hutsi men truck thepo patong tikang phitlo pusi birta ribdunlo scooty registration number AS0283826 timung asangho to war ke par una hutsi men nagaung pen ihuma truck pachak thekti kamatsi labangso akhotuna chetong dun loklo pusi birta longdun Lapen kapitong tikang attract registration number HR 58C8233 pusi pangthekdunlo keso that abang phuaphan phuluni model hospital an ponlo bonta dak un elo pusi diphu medical college and hospital an pontu nangkoklo phuluni pen bidor singh terang report Karbi Anglong News Channel Bharatiya Janata Party spokesperson atumpen HPCF Asai Hemalong phirang ke amai ingni ponsi Indian National Congress Party atumaphan sodakpen pinrempon Thang achikloni phai trogarni HPCF Asai Hemalong BJP spokesperson atumpen phirang ke amai kangni pon alamthe lake kiramtang MP Amar Singh Tiso hemprek apartment private bill placed tunlo Lapen ningkan suri hinira inkoira phopen inkoira truck budget session do bomahut MP Amar Singh Tiso private members bills on autonomous state aputhak alangli move tunlo Lapen la solama puthak parliament along kachingwai chiaphan pini thang ni phai trogarni parliament along hanglo bonta Indian National Congress atum kapasik sak dun penajok private bill pasang koklo
Lasi Indian National Congress atum ke radatum akimang kai keta kakham khedun lapen karbi anglong aradaphan kapasung chia phansi kai keta kamatha. Lasi bang soalang maputhaksi pini BJP spokesperson atumpen sodakpen Indian National Congress Party atumaphan pin remponlo. Lapen bang so arni ke ningduk mimi pusi spokesperson atumpen ningjepon. Lapen non MLA kilegahut Indian National Congress Party atumpen alliance kedo atum anke aning keso atuma party lo pusi phirangke athengno ningjepon. Tangte BJP spokesperson abitungatum kaning jepon alam thele archuponik sina. D Phupen Nangkelo Berta Relson Hanse report Karbi Anglong News Channel. Prayers for Thingno. BJP again then. Si television mate pati alam thila pa. Je parliament na long budget session long logo. India lo ke sa batai ke thom son session doi isi ke monsoon batai doi isi bagai winter batai monsoon India budget session. Tu hai dili to malong ke pilo winter session hot. Tu aprang ho dei to winter session hot to private bill plus mok. Kalau soal private bill bang ke non la budget session hot bang ke kalau soal bang ke primal list of business number 4 itu kan dong dulu ke cingwai ya kan si adil nabi tik pun kasih langsung ni je aprang ni aprang si bang ke non BJP kacari Parliament lo Narendra Modi, Amit Shah, lapan Finance Minister Sitaraman apan alang itu apan hingga klong pen churo lo, lapan Karbiang lo masih Dr. Tuliram Ronghang, lapan Himanta Biswa Sarma apan itu apan sikit churo pun. Churo pun ada tinggal lasan lo non mungkin itu lo budget season awal bila itu Karbiang lo apan 200 crore. Bila itu apan nang panong bikin pemlo lah salang itu apan churo pun lo lapan. Bila itu 5,000 crore. Ili tong ladak ki palong dia phan Joel orang malong citong dampen la su ke pachun dia phanta ili tong ki claim korlo la so puthat la ili tong BJP alida ra sonja tim karbiang long kate kore churelo dui lo bora bang ke ili tong sodak pen pinrem polo congress phan ili tong sodak pen pinrem polo bang ke moher spokesperson chumang kru pen spokesperson lai chang leng ka DJ polo Laso kan iya ba magadak lo je autonomous state alama kutha 1969 na hot autonomous state Meghalaya na Shillong apir ba full fledged dam bilo 1971 aninkan 22nd amendment 855 la swatting pen ini to phan ba ka autonomous state create pun la daga bangke je piloma 6 schedule area lo para 20 la pen part 1 Pulut ya long aprek kali, laki Karbiang long di mana South dan West Karbiang long latua phan awal side hedung, ladang ini tuh phan nang pilo, laso nang pidat penata Kongres atung acting nang kuridun, pinangan itu long Karbiang long ada phan, pacoba ini Kongres atung ladang ini tuh teglong lo jauh autonomous state kehang lo pulut police military sih nang itu, autonomous state kehang party atung phan ke di Dak council luta 12 November 1992 ani council tanah frida CMEM tu hangaring di pasu kecok lahir itu pelong non thata la so aning kamatha la tum aning alo cricket mentality la so bang non anta rascal mindset la so congress party tu non anta chili gal la si litung ke sodak balalang litung han kapene congress tu non ta Hola, piloma 2013 na ningkan hot. Jharkhand fan state ke pia hot. Hola so Uttarakhand fan state ke pia hota. To piloma congress atau bangke Karbiang long alam ithe ta ninge donde. Sita BJP atau nang lerok kana bangke. Itu tong kadok ka beta chini. Rajnath Singh pen chenglok, LK Advani pen chenglok, dak wang pen. Topir Gao pen chenglok. Autonomous state fan Prabjin pen kipat chunjia step itum deng konvek nai pusi election manifesto long anta sok dola la an dola pen technology congress atum kai mathalo
development don do piklo karbeng lo congress adin hot san cancer hospital ave non cancer hospital doko congress adin hot ada ini tu nahai four way line ali ave non dak doko congress adin hot rong ruba jo bang ali puduli ave ki jo nalang lai ave pin na ta non adin ke doko aku claim pon bom lo ke patun dia pas laso aning kiso pena bangke autonomous state itu kham ke nang po sela tum ka ke kamata congress atau laso pena jok sela bangke non pini soy tarikani list of business 4 nomor itu 4th place daso ka chingwai long dia phan omor sim ti so ili tum ka ching hon mp phan na hang lo lang le hodak kedam du present du lo sita congress atau la an hulusur kuri lo halada la an unprecedented activities claim lo halada this work of business amanta disrupt dalo kasi congress is the disruptive element congress is the divisive force congress is the parochial mindset that's all congress people ato phanke karbi anglong ban taili to make angkura phelong hilan dang ji puili to ke kaita niyera tike lahelo non kato ko karbi anglong ara phan puthot ki pachinia bangala son helo je pini kani bange puthot congress atum chiklang thulelo autonomous state afor kali batule congress autonomous state afor kali congress karbi anglong ara afor kali congress development afor kali congress atau non ini cuma CM Dr. Tuliram Lohang Phanta KSKP ason piloma kahon thedun ini tum theglong congress atau nangching wai pi kono baje kar banglong phai special budget upon 200 crore pi ason gel tuma tulong ba district itum theglong le ka congress pangachari hoke accounting aise bang pharu hini bang pharu betom se apranda melo autonomous state ahur apranda melo penge hola charchi malong son mobile to je putu par kumar adin holo congress adin kar biharat ki thenai ki thinai congress adin kumar adin holo police military rong sorpan kachine meglangno no langno ka unai madadin lo congress adin non ke autonomous state of Hanaba ke dai leg long dok skin paching wai long nang ne pusila to kama tha pena jok pini ar ne bangke la to bangke inne hingang lo congress de autonomous state hai to kham ke do thelo 1971 hot bang state na people ko ta ho pare congress to na so sincerity ka ve pena jok se to autonomous state long de lo la si non pini ar ne anta la so mindset na la to chi piloma la so puata lok na so ka kham ke putha chi he khela da si congress fan sodak kan pingra noi karbyang long non katuk kare aklimang phan qualified students youth organization kido anta congress ha pangthek pakana ye congress lo autonomous state birodi congress no karbiarat birodi binong ko bang no uthok chiklang sudelo da sineri hin petel Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu